hom dodom oshamatayni tei dinihai Hojagiri Sal lukurok khatung khajani bisingo nglai tongphano lai thangjak watui kotor ni bisingo lahar kwakjak tei landslide wngwi nok kwakjak rokni nukhugo cherei nayoni hwnaino kha chormaya tei TIPRASA ni jwngjal rokno kagrowani hwnaino TTAADC CEM boromgrang muchang purno chandra jamatia thangwi malaikha landslide wngwi nok kwakjak tei nok baijak nukhungni borok bai tei lahar kwakjak rokno jai khe daktino sep kaham yapri naharwani hwnaino thangwi naimani mangpli Gilla amchai uttor bormora bisi bai khopjak tei baklai kamio aro logeo thangkha Gilla Bagma Block President boromgrang Subut Kumar Jamatia Gilla Sub-Zonal Chairman Muchang Chandrodoi Jamatia tei Gilla Block Committee ni juda warrior adongso o jwngjal no daktino sep kaham nanani hwnwi TTAADC CEM boromgrang purno chandra jamatia temahani saiknarga naitongdi chekari Dofani TV mangplibo media ni bising te naitongnai amchani joto lukorongno kha kaham lokhi puja ni puilao hamjakmaya faru chung tini uttor bormora ADC village ni uttor bormora kami lama thangmani parao chung phaijak lama nainani bagui TIPRASA haste kuplangoi ni joto no saimangkha je thangnaibo nini flood wngmani nini disaster wngmani boni bagoi joto amchayo no lama rok haya wngkha nok rok hamya wngkha Oma haikene chini oro uttor bormora ADC village ni uttor bormora amchayo bo landslide dog ngoi tabo o kamini borok rok boroni totally communication gap ngoi thangkha amchai ni parani lukurok barbar no sakha ano phone khaiwi salsasek phaiwi visit khaifedi hwnoi hai hwnoi no tini o jora kaham mamani bagoi chung tini phaikha tini puja lokhi puja jora o phano chung phalaijak ani loge phaijak chini block committee ni president Subut Kumar Jamatia Sub-Zonal ni chairman Chandrodoi Jamatia tei bichini o amchai ni leaders tongo Uttam Koloi Amrit Koloi tei bo Kartik Molsom tongo borono tei no chung tini oro jaga phailaikha chung oro phaiwi nukha agirok bo kok duk bai chalaijak mobile bai kok chalaijak je oroni amchai ni main income source sengkhe oroni bolongni moi kuthung hogne moi kuthung kilao tlangoi phaloi income khainani pheba prai 2 mas rongoi boroni income totally bondong paikha hai hnei borok barbar no sakha daiti lama khairodi hnoi ang bahaino personally chief minister no bo chithi rokha nini chief engineer no bo chithi rokha aroni executive engineer chini Udaipur division ni aro bo chung chithi rokha oma haike roi tabok partly koyekta hankhe ngoi thangnai pheba o lama hankhe especially omo karjagui tongkho hani bangoi ne tini especially bskango smokol bai naiwi ne tei waisa haine hai chithi suinai malai kok salainai chief minister ngthung chief engineer ngthung chini executive engineer ngthung bono haine hai oro visit khai thangmani yagulo tini letter suiwi haine hai office kholo khankhe letter rofinai hai hnei tini o jaga phaijak sudu lama oro haya ngoi lama chimi cholaphera makhaya haya income source bondong thangkha oronibo electricity blai haya angkha nini tui ni byabostha tabok tui bo snawi maya tani angke lama korei tui snanai rok bo phai maya totally omo communication gap ni bangai pura isolate ngoi thangkha o loko o kamini lokorok joto no tabok blai deprive ungjak blai mane boroni jwngjalo kalaijak khani bangai lokorok ni ngoi ang kok sanai hnei ne tini o jaga phaisok phaijak sir bai sungmani bagoi oma hai question sung tini joto no tongtholai jora holiday lokhi puja tongtholai jora phiaba o kamini amchai ni lukurok baike tongtholai mane ba boroni kono income source kre lama communication kre tini hati khainani pojonto borok thangoi maya thangnani bagoi lama hamya plus boroni income se kre baike boroni nawo tini puja khaine omosi blai somoisa boroni income source totally kre ingkha ge o jorao sung lukurok ni ngoi holiday phano ngthung Hojagiri Sal phano ngthung chung o jorao asok tongya hnei chini block committee soho chini YTF leader chini Subhas Podo Songbu sok phaijak borno bo sahakha tei bo chini YTF ni leader tongo president bo tongo Naresh Jamatia oma haike chung phaiwi or jaga tini holiday phangthung borok bai kamini
आमसायनि जोंजालनो किसा थांबाय नायलायनाय फायदि होनै दिनै जों फायलायो ब्र गाहामखे बोसोर जरानि बिसिम पायनाय सायमाया खतानि के पार्टलि तो उङै थानाय दिनैबो आं एसडिओ इन्जिनियार बाय कक सालायजा निनि DWS नि बरक नम्बर कक सालायजा अफिसार अरनि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उदयपुरनि बबायबो कक सालायजा इंगे DM नम्बर कल खायमानि बनि अर लाइन हाया तिनि हलिडे नि बाङै हयतो बरनि बेस्त तंना इंगे बरनो साजा दायति अर जागा सामु खायदि होनै पार्टलि हिंखे उङै थानाय बर एश्योरेंस रखा आनि लेटर बो बरक रिप्लाई रखा चीफ इंजीनियर नि हयतो बरक रिप्लाई रखा जे अमो पार्टलि उङै थानाय दैबागलायनि ताम होसोनाय तैरपानि सिमी दार्जिलिंग थांमोनि उङै थानाय इंगे दार्जिलिंगनि ओ लामा बोखागनि सिमी यां दैबागलाय कलाय फायमानि लामा अमो पार्टलि उङै थानाय इमिडिएट नो ताबक सामुंसे इंजांनाय हाय होनै बसाखा अमो तो ब्लैक वान अमो संसा और टोटली लामा कागजाक लैंडस्लाइड उङै पूरा लामा खागनै अमो हायरखे कागै थांखा ब्लैक इरमा संसा अमो स्नानानि बागै अनेक टाइम नांनाय जदि प्रपार सामुं खायफानो किसा टाइम नांनाय और जागा जों ऑफिशियल स्टाफ इंजीनियर रंनो जों प्रेसार मारनाय लोकनि उङै अ आमसायनि उङै जतनो जों दायति सामुं खायरनानि बागै सात्यगनाय होनै न जों अ जागा तिनि जत मकल बाय थांनाय थांलायजा चिनि ब्लक कमिटी हयते चिनि पूरा पार्टी नि बरक जतनो ताबो अमनि बाङै कक सानाय प्रेसार रनाय सामुं खायनाय होनै न तिनि अ जागा फायलायजा अब टोटली स्टेट नि लामा अमो PWD नि लामा अमो एडिसिनि फान बाय खायनाय हि हफासे खायमेया एक नंबर 2 नंबर एडिसिनि तो असो फान करे ताबो ताम बसनाय डिजास्टर नि फान बाय न अमो खायजंनाय कक सालायखा इंगे अमो बसुक दायति दरमा अमो सिसुं मासा त्यगनाय बर खायनाय हि हफानो ऑफिसो अनेक माने बरनिबो प्रोसेसिंग नि टाइम नांगो बा साजाय हेंखे खागाय एखे फातंगो हानि बाङै आमसायनि जत लुकुर उङै जों उङै चिनि लिडार उङै बारबा न कक सानि नांनाय जे अमनो दायति खायदि होनै इंखे अमनो चात्यवैनो जों अ जागा तिनि फायो बबाय कम्युनिकेशन रोड नि बेपारै कक सालायजाया ते जुदा पर्पस रखसिं जों प्राय समय कक सालायो जे आमसायनि जों जालंग तंमारनो बाहायखे दायति सामु खायलायमानाय अम हायरो प्राय समय न कक सालायो आफाने स्पेशली ओ लामानो तै आं बबाय कक सालायजाया